Onde hoje? Essa chima. Umuntu w'Imana ariwe wavuga ati Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Iby'Imana yavuze nanjye byisi. Kandi umenye yuko isi igeze kure turi kumwe wese umenye ko turi muri bwa buntu Imana yagiye kutugira. Rero ko utabukoreye neza numva ko turi iherezo y'isi ya misi nyungene. Iherezo y'isi, iherezo y'umwaka. Umwaka n'isi biratandukanye cyane. Kuko ibyo byose biri ku isi. Rero kiri mu herezo y'isi biba nibyo byose birimo byose imyaka amasaha byose. Ibyo nyo kubwira ubutumwa bwiza buri hamwe. Muri bwiza cyane. Gusubije byose bikora. Gusubije atamugore fise ngo wabe yabyaye. Ubutumwa bwiza n'umuntu k'umuntu yabyaye gusa. Abo wowe nawe bwa mbere ko kumanza kubimenya. Ama umugore wakazobyara akabyara aboneza cyane. Kuko byose n'umugore ugira amere neza akabyara neza uko bagiye gusiga. Nakumvirije numva mbisime ngo hajya babita. Baby. Niba twibabwita abavuga. Aha ni wona ko abanyamadini muhenda abantu we. Oya, idini. None wewe uri kuravuga nicaye igitangazo ushoboye gukora. Igitangazo ushoboye gukora nuko ndagusengera. Nkagutahuza Bibiliya, nkagutahuza n'ubwenge muri Bibiliya. Maze kubitahura ukakira agakiza nawe ukazotahuza abandi. Kanakubwira wowe kwanza turamenya isigeze. Nye nakubwiye ko isigeze kure. Isigeze kure. Kandi urese kure yavuye. Isaha nigeze pastor urashobora guhungura ibintu. Ibyo byakoze Imana gusa nta wundi muntu azosubira kubikora. Yesu niwe yabikoze. Wowe munazo kubera ngo uwo muntu abwira ngo impumye uwo sumuntu w'Imana. Ndanga kubwire ninde utega amatwi umva aje wanje ntushaka no kunyumvira kwanza ninde yakurangira umuntu w'Imana uzunguruka impamvu mwera ku bwa mbere ku bwa kabiri turabateka tuje no kwasaba twavuze mbo jewe mwebwe sindabazi nyene Imana yambwiye muravuga ati genda kumuhana umubwire gutuma nawe nyene ashobora Ndio kubwiriza umuntu wabanje gutohoza. Oya, umubwiza ntatohoza. Ahashitse hose abwiriza. Bwiza ntatohoza. Ana South Africa, za Nigeria, agikuba pasteur abasengera mu karonka mahera. Oya, bijya rero biriya bajya sabantu basenga. Bajya namangete bafise. Ajya namangetinge cyo bita mangetinge. Bajya abantu bakoreshwa na Satani. Kandi basenga. Kandi wibuke ko Yesu yavuze ngo ibyase cyacu Yesu cyane n'Imana. Umuntu azogusenga aravuga ngo uzoronka amafaranga. Mbe uribuka igihe Yesu agiye gusesa ibintu barazamuse. Ngo yakorondera amafaranga mu rusengero. Niho wari uri. Biravugwa. None ibintu byose ibyo mvuze bya South Africa niyo wari uri. Je ndamaze kubibona. Urabibonye? Narabibonye ariko sio narindi. Wabibonye nawe atari yuri. Warabibonye niyo wari none. Ubasha. Ya niyo wari vira mu rugo kwanza. Oya. Vira mu rugo. Saja. Umva. Kundi bimeze bari abantu uzhora wumva kwaronka amafaranga. Bajya baragusenga ukaronka amahera. Bajya baragusengera kwa Satani. Bagashwe na Satani. Basenga. Basenga mu izina rya Yesu. Oya reka. Kandi rero ngo ntukakubwire Yesu gusabusa. Amura guhaya amahera bagusabusa. Amafaranga nakubwiye baravuze ngo ibyazo byarabubeze Cesare. Rero amafaranga ntari. Cesare yarapfuye. Cesare nayo mafaranga nyine. Yasize amahera. Amahera ni Cesare. Yuzi. Ushobora no kubyara abana kabita Cesare. Amashambira mu rugo. Bira mu rugo. Usanye niye.
oya jene ngusanze hano se ngusanze ubwiye ngusanze hano mu rugo ariko ndi brosa sanze ngiye rero ubutumwa nuguha nuko urasoma bibiliya ukamenya aho tugeze aho tugeze aho tugeze biri kuri internet oya nakubwiye ibyo bya internet byose uzenye n'icyo bisigura internet uzi bisigura urabizi biriya siguro yawe inter na net icyo cyarico net cyarico ni ukuvuga ko mwamaze kwinjira mu rusenga rwa satani mbegera ko bitari bihari ubutumwa ntibwavuga ntibamenye aho ibintu bigeze ubu rero muri kumara birabona ku matelefoni byutse ubwiriza ubwenge kabisa wakoze ubutumwa bwawe nabwumvise bayi ukuye mwiki ukuye mwiki ubutumwa nkubwiye atwumvikanye pe udashobora guhugura impumyi ariko nakubwiye umuntu awumuye uzi ko ari pasiteri atwara abantu muri amerika nk'uwo ni ukumuzana mu Burundi abo rero nakubwiye reka ibyo byo gushakira neza kandi ibyo byo kuvuga ntawe utobishobora wowe wishakira ibintu by'ibitangaza oya kanoti ibitangaza byarabaye urabizi byarabaye barabibonyesha turasengera abarwayi bagakira nawe we aho ni sawa kabisa urumva dusengera abarwayi bagakira abafise ingorane zigahera nivyo kasubari karefu vira mu rugo sha na Yesu umva nkubwire na Yesu igihe akirije abantu nta mafaranga yabaha ariko nawe urakotse bayi ugiye ingo tubandanye ubutumwa Thank you.